Mutipa ya jo kutwala eri side eri awangwire ku side ya mountain bike ya jo kuboneka nga atwala iwo jameso kubanga olikwetegereza bulungi munange bira bino jameso kubanga oli kubona wano eri side eno awangwire ku side ya tipa munange ada kutwala pichipichi yindi and as well ne pichipichi yindi eri atwalibwa asobera kubanga awangula ku side munange ya sport bike kati awangwire Mutipa wabavire kigulu ngana wangwire mu sport bike avire kigulu egeza dombili ni metu kubanga ni jeyo bati wangwire Mutipa twenda kubanga tumutegeera no ya wangwire ku side ya sport bike bwe bajo kubanga badigabamu era nga dijasolo kubanga dibawebwa buli omu asobola kubanga avawe chenda ulo mucho buli yetabye mu mpaka dino aja kuvwawo ne sente oba asembye oba abaire wakume amaina nizo ishibwa nkona amini bosa misa uye mizano bacha bazinga bwa busoga era mwene kutekateka mpaka dino dine mpaka tuva kuvuga guno mukusi gwa kubiri atenga na mwaka gwa 2024 2023 tusubira kumuvuga mu gwo mwenda echenda ulo chembo bonawo nti abahangulo mukuzigule epipichi era amadu wangu ilo mukuzigule so twidabo necho kulanze ndiroza nti bandi lekeire kwa bandi bona bagangule kubanga bano balaze ndi kabiri basinga kubana abwe echo ndoza chimala okubanga tumazo pushinga yo since our intention here is talent identification. That one is already identified. So let's look at other talents. One jigaita abantu. Echo kubiri jitu obulamu. Kubo lwalero buli akubye kundulu sawe eno bulamu tibulinga bwabaire. Na buli avuze kapipi kina goberera era talinga bwabaire. Amasana ogonka gaiza obulamu bwaire engulu. Nole kyenda kubasabani muidumbire mizanjo yanjye tunatulese mujiwagire. Era bakakwa gitali eninji. Bidabone chokola omukuze ogwira. Bwe tusubira kwa tetvo kuvuga finals lino na mwaka ogwire 2024 2025 tukutisubira mwezi ogw'omwenda aho twidabona ko tunakola olugendo mutawa mmani era musonga ndi ndogeirwa kwa abantu bakoba ati ngatifu no doto batubitirire so chona tudasti amaku tutogere kutubone chetunakola going forward. Basebo lobutamala bwire kubanga tubayana okuva kuncho. Sebo mukama wa Katikiro tusimbira amagali kusawa ina n'ekitundu. So okuva sawa edo tuligano n'abantu atenga abandi abamagali abavire ebula moji basuze wano n'abandi dijira okwere sawa 12 nana ifawe bokolinga balikola gano mikolo. Kale mugane basoni wanja bondete bakama baife ainga kali kubetalira kubasima MTN mugane basime kubanga we are because you help us to be singati nimwe oboli awo ndoza mami jepi byo ine mojati byali bayiro all those people waiting for the cyclers abantu bebusoga benda ine emizano kigwa amagali gonka timupira gonka era bona boikiriza ndina request ku table yange waliwo ekibiina kyaba drafts balina bakyeta nkyera birayinga abantu bano abampi bano ba 42 43 bantu kirama likwenda kusamba mpira na babuuza you make numbers in Busoga bankuba ati yes era twenda asamba mpira gwa masaza era bampa ku example ndabali bakavena mayingo and they registered 27 drafts and they are unorganized entity, but we shall discuss that at length. Mongeri Nendala, we have women football. In fact, in Uganda, Yona, Busoga is the best. But era Yona tukali Monte just because tulakinga government sports is all about money. Muganda mukasera kano nadule akachiko akatestesi ko muzano guno sebo kama akachikiro ikiriza nkwandulira abantu bano mai mugo ya Wilson sembera ku amberi omukuru akubone omukuru oyo ni chairman atwalo muzano gwa magali bantu bero kuweta obugali omuzano gwa magali mu Busoga yona aya abakoli ancho idembera dabwe ni mupira batu batusumbwa kale cheta kwetegereza vice chairman no mwami Hamza Adam
ono muto wange ayi buli wetu balamba ndikayana naye kubanga ali strict ino ku buli kintu. Sekuyitale ate ng'era nakola nga media officer bamweta Hambali Jojo. Ebintu byonna byobaire obona ku social media, mu TV, mu mawulire ag'empapula ne ku radio omukulu ono gw'ebitamu. Tulina ndala Fahad ng'oyo ava Luuka member. Twaba ne Kaziba Rasul member oyo ava Kigulu. Twaba ne Batambuze Henry member oyo ava mu isaza ery'amaanyi ery'Ebukono. Twaba ne Tazenya Galimu Muhammad okuza Busiginyi ng'oyo ava mu Busiki. Twaba ne Kalema Samuel engeri bamugangwire taliboneka oba awulira. Kalema Samuel ava Buna n'omu ku basiniya batulina abo batwadvisinga. Twaba ne omwami okuva Ebugabula erina Kigomo Simon okuva Ebugabula. Twaba n'omwami owundi ava Ebugweri bamweta Waiswa Isma. Nowebula mojiye n'abantu abandi engeri batamayiza buli taliboneka. Mwami Nkonte Julius. Sebo kati kyonda ku reporting ya muzana kutanze kema abantu mbabiro. Baliwo bagano efavire bula moji basuze hano. Wakati bana mulivu go bugali ayi titu amanyeku. Kube nansolo ntiyavire muvuza lero nabavuza efavamani. Nenda kubasaba abaami abo bakali hano nga tukali kuvaawo mwide twogeremu eyensonga tugimalirize. Sebo muto wange mwami Wesiba Musono Daniel waliwo sembera ngano okugamba oli kwenda ndagire kati godi onotambulira. Nenda kwebaza muto wange tisebo Katikkiro ife walonda wakola choice ngantu kubanga singa twaituke magana oba oli awo twalitambuiza ministry nga bwetambula ayo kotaba kweraga ndowooza tutuliga galayino mubasooka. N'olwekyo twenda kusiima tuwebale kutuwa obuvunaanyizibwa ate webale nakutusigamu empisa eyo ennungi egayita abantu. Basoni banyabo olw'akaseera tyenda kuwangaala ino mugane ndete bakama ife ba sponsors. Mukama wange Bwana JP ndidi olusogo oluwulira kubanga mwatu omukyala olusoga ntandise okuluwulira. Please do allow me to say a few words in English. Good afternoon, greetings to everyone, the Right Honorable Prime Minister, the Kingdom officials present, members of the media, the MTN team present here, led by Dennis, the cyclists who have demonstrated extreme passion this morning and afternoon. I salute you. And all Kingdom officials present. Today, Right Honorable Prime Minister, I arrived early, very excited about the day. And I have ended up being very shocked about the day. I was convinced by some members I will not mention to go on the route in the lead car with some officials from the Kingdom. I almost wanted to jump out of the vehicle at some point because these gentlemen were riding so fast from the start until the end. We have done, Right Honorable, we have done a couple of races in other institutions. Never have we had a race
of 175 kilometers. So when I was told that they were going to cycle 175, I wanted to see it for myself. I thought that we would have very many people in the ambulance right now being operated, but we see here very happy faces. They have finished the challenge, and I'm very humbled. Right Honorable Prime Minister, I believe that it is this very excitement, this very strength to achieve and finish this race. It will be the same energy that we shall use to champion the end of teenage pregnancies in Busoga Kingdom. I thank you very much. I congratulate every cyclist who was able to cross the finish line. I'd like to thank you and congratulate the winners of the day. I'd like to thank my team from MTN, Dennis, the trade marketing team, the TMs, who have worked together with the sports minister to execute all the county races ahead of the finals. I thank you. I wish you well, and we look forward. We have received the requests, and we are very excited to do whatever we can as MTN to support the Kingdom of Busoga. Thank you very much. Have a good afternoon. Thank you so much, Bwana JP. Throughout all the counties. Thank you so much. Mukasera kano mugane ndete mukama wange okusookera era ndikwenda okuleeta okulamusa okuva eri Kyabazinga gavana Ndyokowokuna nata abalamwisa ate ni gyenva Right Honorable Rebecca Etwala Kadaga mukobye nti ndakuleka kuziika kuno gye nkola emirimu gya Busoga. Ndikwenda okusookera era okwebaza abafuula Busoga imwe abantu abawagira obwa Kyabazinga tukwenda okubebaza abatekitiibwa mulata Kyabazinga wa Busoga mwebale nnyo mwebalire irala. Emirundi mingi ntera ino okuba Abasoga nti MTN etwenda kuba mutwenda. MTN tekolagana na bayaye, tekolagana na bayisi, kolagana na bitongole n'abantu. Kuba yene ebeetaaga ndikwenda okwebaza MTN for working with us to develop this brand. Thank you, and thank you very much. And I want to tell you that this brand is growing stronger every day. And we are committed as a kingdom to maintain our trusted sponsors. We will not move left, right for anything, because you decided to be with us when we were weak. Now we are strong. We cannot throw you away. Ebyo mbyogere mu Lusungu kuba nenze abatwala MTN babitegeera. Abasoga mwena ndibasaba muwagire omusoga akati mwina akuwa nakukola ki? Mwina akuwa gwokola ki? Abantu batola senda bene badi tutamu. Tugema amasimu gaibwe twende byona bibenda. Kuba banezira kyabwerere munsi muno. Batuwa kuba tuna tulikola ki? Lwe tunalekera okuba watibaida akola ki? Kutuwa. Ate omunalekera okwenda Kyabazinga timujafuna abantu benda Busoga. Ndikwenda okwebaza Abasoga mwena ntienda kudi no mwenda Olusoga ate mwayenda Obusoga. Mwali mwetyatyako ndi mutegerera ku myaka 45 fe abali twatandika otegera nka naweza myaka 10. Omwaka guno Baba Kyabazinga yatulagira okusaba abasaadha imwe mwena mutegere nimwe empango d'amaka gaimwe. Era dembiro demulumu ikezera muntu hundi asobola kudirumuka. Wena akoba ba mama bavuge nimwe kibaida nakutuuka ku.
tulikwenda amaani ago gemukozesa nga abasaza mugakozesa okuzimba obusoga tulikwenda nti bw'omala okuba n'amaani ago agaawo tojja gata ku kaana kato ka myaka 14 kufuna nda gate ku mukazi omukulu kuba abakazi abakulu n'abeetaaga amaani ago buli obwana obuto bwe badaakiza bwereere kakulumusa weetooloola wakola oti funa omuntu eyeetegekesaawo yakuteerewo omulaga amaani tuli kusaba nti omusaaga yena yeeta omusaaga muve ku baana abaki mujje ku bakazi abakulu ababeetaaga nze nabakoba nti odoto oyo wagema ku mukazi wange n'omukambiro kuba amaani gaalina nze nkira nkola ki nga zira ate kasobola kukyusa mugongo ku sipiidi eri oidi mbulamu bwange nkozesa ino ebintu ebigema ku bantu bantegeere kyabazinga ogwo n'omulimu gwatutumye tutola amaani gaife kukuba abakazi tutola amaani gaife kuwa abaana abatoki enda tutola amaani gaife kukulekera abaana baife okujanga mu tawuni bafuna enda amaka amatuufu n'agakola obwakyabazinga ndikwenda okubeebaza abavuze mwebale minisita wange ali kunkobanga ati abo bakawangula emirundi ebiri banayimu abavuzi mumpulirize abavuzi akusinga aba akusinga ikirize bakusinga paka lwoli basinga ezira ebyombu wonsinze lere wevaamu nze nsinga kuidobe akusinga bakola ki ife aba Manchester nga twakyakalayi buti tuliyo mutonda amala nga tukoba nti Manchester sitavaayo ife tona tuwiddeku kasita muntu aba ngaikiza mbwakyabazinga ng'ali tusinga embiro dino atusinge paka tuli musinga kale tiri kuikiriza naganya na minisita wange ati kabiri tubatoole muku abandi bawangule ku bee MTN teri kuvaawo mwena mujje mu go and do your practice. MTN is here, Owakyabazinga is here. Make sure you win next time. Tulujja kutandika kutaawo mateeka mayaka ow'amaani abawaki olunaamalanga mukati Museveni awumuleko abandi bafuge wabawangwira bakoze eki mpegambi n'ebyo oba mwenda okumuwangula mujje mukole ki okuwangula ole mujje mumusinge ate ebyokwibira ndikwenda obeebaza tibiwulire ku luno ebyokwegemanga ku mabodaboda nabiragira nti akikola era mukole ki eri yabikoze eri ababikolaku ebyokwibira muwakyabazinga tulenda akola ki kwibira fegano wano waliwo tiimu muvawala bakati tulina omulimu obwana obutototo emyaka 16 nze ekifo ky'okutoolamu bano kanje nfe n'abatoba basinga emyaka emitono egiri kwidda mu maiso abamyaka 15 mwami Kasada Haji owebugwe ndikuwala Mukisa Saliki oundi aliwa Musira Salaka aliwa okuva ebuna ndikubonamu ni Bazale Bosco from Busiki baliwa bano bajaba webirabo byaibwe ayinza buteno ni tiimu yange oidi nenda ino obutiimu obunafu nga tuli kulwanisa tiimu enene abawangwire mwana mena mutegere nti ndi baletera omuliro gulivawa ati muba training babe nti basobola okubawo nga imwe mukoze eki mpegano banange mumpulirize abaana imwe kambawo obuntu buno mwidi amaina gaimwe ogasoma buli muntu asoma eri bano n'ababawaire obwo
Ayi bana gali da abantu bavuga badigula sente. Eda abantu bavuga badigula sente. Amungulira ku denso bola sobola nga bakali kutuukere wa igulu ino namba ile muti abakaira okusatu ninzo kutasobola. Gali isatu ngeri profession edonda digula eda abana basa. Ndagula iwe sebo niwe oleku. Buli myezi 3 ngula yetya. Buli myezi 3 nani asinze mbana ekifo. Ono nasinze bwenso okugulira myezi 3. Ndeza twegira kunali ode. Aize kukoyo mu kifo. Niwe no bano no okay whatever on myezi 3 ejirira ku nguliro emyezi 3 ejirira ku nguliro kabiri na byenongera ku sebo MTN amateeka ga Uganda galagira ndi bwe tukolera ekintu omusaada tukikolera omukazi ago mateeka by the way it is constitution where we have men's football we should work very hard to have women's football. Where we have men's cycling we should work very hard to have women's cycling. Nze ebyo na mateeka gempa minister mwami minister buli wali muzano gwa musaga ndikwenda omuzano gwaki buli wali muzano gwa mukulu ndikwenda omuzano gwo muto buli wali muzano gwa bato ndikwenda omuzano gwa bakairot nife ogoti mugwenda kivumba aberimwe mwebale ino mwebalira irala nze omulimo gwange gaba ebiraba ebinene certificate mu idada egabira bana nize katukiro abusoka mungabisa mu kyempapula mundetera ebiraba ebinene embigabe mve wano tujje abasada wano tubaye piki daibwe nze nekulira abaana bange gaali bali tujje oyo nali mukobye mumundeetere wange timwamuleeta nali manager we nali wano kulule nali manager w'omwana ono oyo namukoba mundeetere wange timwamuleeta bakufiiriza manager we yakufiiriza tinoonono nabakoba noono gwe nabana last year tiniwe nakoba kundi ali wayi nibana omwaka ogwo nibano face ni dino okay kale munchaliranga ku eri okukyala yotali ayi wange balira ngakuloni obutamala bwire mukama wange amalize ensonga eno sebo mukulu wa MTN sembera wano alakatikiro bana n'omukulu wa MTN twidda kutandika n'abavuzi ba mountain bikes ngabo mwidimwe na mwenda bakulu banovuze kilomita 175 era nga twetulanganga nti namba ndayidafune pikipiki mpyaka yino ekali bigibwa kwa kilomita 2 nenda kusaba mwami Jojo sembero wanompe namba ndala wa mountain bike Dr. John nawe namba ndala mu mountain bike sembera wano katikira kugemye ekirabo kyo awere imba buli kimu n'enamba y'epikipiki yiyo eriyo giche 370D Dr. John ava mu isaza eri ekigulu omusoga okuva ekigulu ekyendawulo nti mwami Odoto yakawangula epikipiki ene ya mountain bike mukuzi gwa kubiri kuba n'ogwasookera ne yagiwangula
Mungeni endala mugane kyama kupikipiki wakuba ekifaananyi nga bwendetanga. Amina. Bana musembeze bane pipiki walala babakubeko bifaananye nga mwambaire elementi edo n'enamba daimwe tukole rekodi eyo mwebale ino mwebale erala. Assurance yanenda okubawa nti ebirabo byona biliwo. Yesalinga abavuzi b'amagaali side ya mountain bikes ezira buzibu bwona aye I've been informed reliably nti side ya tipa n'amandala n'enamba ebiri oba zira buzibu ayo kutandikira ku namba 3 kwika wansi abakulu bakakiiko akategesi bakeetereza batukobere ekituufu wekiriniwa. Nze nenda bakasabo kakase ti ebira byonna biriwo. N'olwekyo twida kusooka tuwe aba mountain bonna tubamaleyo tuwe namba 2 owa tipa abasatu akakiiko kaire kumbali keetereze batukobere bwe tunabigaba ife tuveewo. Kabasano ikaye sawe no bali mu ekitengo kubanga okuwangula emiliyoni 6 mudachi musawa ina kyona tine ekyangu. Nenda kusaba abantu mwena bwire yembaire mutyame pikipiki diweire era kye tujokola envelope tujadigabira wansi waigulu nga buli omu ali obuniwo naba ngoli ku luguudo Katende oida kulengera kye tulikola. Nenda kusaba Madam Precious and Madam Bayat mulete certificate d'abambi bano mwami Luganda Tiff ni mwami era mungeni endala ndi kusaba ogemye ni mwami Luganda Tiff wetwali ebukoli enawuza nti byakusanga kumbe walipirira ira kabiri. Aye ndoza twita kujja mbulamu ko yatufa kuyatukala mu byebuko neyo. Mugeni dala westi wa Yudaya nendo sigalewo bano tubamaliriza niba ndo tulaba pikipiki da batolewo. Tuambuke waigulu tuhandolinge issue yabairako. Precious please. Manukani Muslim avaluuka era ekirabo kimuweereibwa mwami Dennis okuva mu MTN ekyemitwalo 5 aga namba 4 ne certificate awalala awo sema isookayo. Namba 3 okuva ebugabula ni Byansi Rogers ni namba 3 mountain bikes era ng'ekirabo ndi kusaba kimuweebwe mwami Dennis okuva mu MTN. Sebo kifani yemera kusaidia eno wagemye ekirabo kyo mwami Byansi Rogers okuva ebugabula akoba nti disability is not inability era abaire mu kifo kya kusatu awangwira akakaire k'esente ni certificate webali innocent. Namba 2 mu mountain bike bamweta mwami Magemeso Mensula
okuva eruuka nenda kusaba mukama ife bwana JP waide ogemye mukulu oyo ekirabo ekyo Magemeso Mensulamu okuva eruuka mwena tumukoze bubi ndikujange nugu bwetawulya mu abukona isa kyakola kubanga tutyo bwe tugiire Magemeso Mensulamu okuva eruuka nagemye ekyokubiri mountain bikes era awerebwa ekirabo kya miliyoni 2 nga bwe twasuubiza ne certificate olwaleero tukikoze tuki lwakubanga omulundi gwe tumaamatira ayibwe tudiringa liba kama ife ab'MTN twena ino okozesa momo okulaga obwaseruganda then bwe tunaamala abamaliriza nga bwe twasuubiza ndidi muli kwebuuza buli amaliriza obugaali olwaleero twakuba nti oyinza kuvaawo nga tofunye sente za sabuni na panado era engalo sidala diriwo tuyinza kusoma mulala ku mulala ayi bava okuwa ebirabo mwinda wansi wetugabire pikipiki bakuba ekifaananyi